Dojenje je prirodni put za ishranu bebe. U vezi sa tim danas razgovaramo sa Miljković Danijelom, glavnom pedijatrijskom sestrom odeljenja neonatologije KBC dr. Dragiša Mišović. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam, molim vas, u vašoj praksi kako izgleda to dojenje i šta je to u stvari? Znači, u našem porodilištu mi praktikujemo stavljanje bebe odmah po rođenju na grudi majke i to je takozvani kontakt koža na kožu, koji se uspostavlja odmah po rođenju, znači i kada se... Neposredno posle porođaja, jeste, beba se stavi na grudi majke, onda u nekim situacijama beba sama dopuže do dojke i uhvati dojku, ali u većini slučajeva se to ne dešava. E sad, prvi podoj se započinje uglavnom, znači, na odeljenju, kada se majka smesti na odeljenje. Naravno, beba ide odmah sa majkom u sobu, u zavisnosti, znači, samo od zdravstvenog stanja bebe i majke. To je takozvani baby friendly. Takozvani baby friendly program. I, znači, nakon dolaska u sobu, znači, onda pedijatrijska sestra obučava majku kako će pravilno da doji i da postavi bebu, kakav položaj odgovara majci. Jako je bitno da tokom podoja majka bude ta koja će zauzeti adekvatan položaj, da bi to dojenje bilo adekvatno. Jeste. E sad, znači, uglavnom mi praktikujemo taj ležeći položaj u početku, mada ako majci odgovara da to bude sedeći položaj, onda je to u sedećem položaju. Tako je. Ono što je najbitnije jeste, znači, da beba bude priljubljena uz majku, uz dojku, znači da uhvati pravilno dojku kako bi taj podoj bio uspešan. Naravno, to je sve u saradnji sa, znači, pedijatrijskim sestrama i babicama koje rade na odeljenju, ali uglavnom su, znači, pedijatrijske sestre te koje su zadužene za podoj. Da li je beba sve vreme sa majkom? Jeste, sve vreme je beba sa majkom. Znači, naš savjet je da se dojenje uspostavlja na svaki zahtev bebe u početku. Jeste to možda malo u početku naporno za majke, ali uglavnom, znači, majkama uvek savjetuju da budu strpljive, da će se to vremenom i prorediti, da je jako bitno da se stavljaju u tim prvim danima, jer se u tom periodu luči kolostrum, koje je prvo mleko i koje je jako bitno da sadrži antitela, odnosno imunoglobuline koje štite dete i od infekcije, virusa, bakterija, a i samim tim jača imunitet. E sad, uvek tu ima poteškoća što se tiče podoja, ali tu smo mi koji probamo to da pomognemo. Koliko obično majka provede kod vas dana u porodilištu? Pa, uglavnom je to od 48 do 72 sata. Mi u tom periodu, znači, pokušavamo da majku i bebu obučimo, da izađu, znači, iz porodilišta već obučene. Jeste, što se tiče podoja i... I šta savjetujete? Da se higijena bude maksimalna? Higijena, znači, kada majka prilazi detetu, znači, obavezna higijena ruku, to, znači, je podvučeno, znači, higijena. Što se tiče pranja, dojki, bradavica, ne, znači, to je samo jednom dnevno, tokom, znači, tuširanja. Savjet je taj kako bi deca osetila, odnosno bebe osetile miris majke i tako započele podoj. E sada, jako je bitno, sad mi tu, ako žene imaju problem sa grudima, onda savjetujemo da to negde otprilike drugi, treći dan, pa čak i do 7. kreće da se uspostavlja ta laktacija, odnosno na dolaženje mleka, kada su dojke čvrste, otečene, bolne na dodir. A može bude i crvenilo, neki znaci mastitisa? Pa retko se javlja baš u porodilištu. Pa, mislim, retko. To ako majka iz nekih zdravstvenih razloga ostane duže, pa se pojavi. Retko se javlja baš u tim prvim danima, ali je jako bitno. Prvi savjet jeste da se beba češće stavlja na dojku kako bi praznila dojke. E sad, u slučaju da je dojka tvrda, znači bolna, onda savjetujemo, na primjer, da se stave tople obloge, neposredno, tako je, pre podoja. Znači da se malo istisne mleko iz dojke kako bi beba mogla da uhvati tako prepunjenu dojku, znači da se taj... Da ti kanali bili prohodni. Tako je. Onda nakon toga, znači beba sisa. Sad, savjet jeste da se kada beba
pravilno sisa i kad pravilno uhvati dojku, a to je da uhvati, znači, bradavicu, areolu, znači, gornja usna da ide, znači, na gore i, znači, dole, znači, što širi hvat. Ako su prepunjene dojke, znači, savjet je da se dojka pre podoja, znači, odnosno neposredno pre podoja, malo isprazni, odnosno da se eventualno može staviti ta topla obloga da bi se kanali raširili, zatim se istisne mleko iz dojke kako bi mogla beba da uhvati dojku i, znači, kad beba završi podoj, ako i dalje majka osjeća prepunjenost u dojci, onda je savjet da se još malo, znači, nakon podoja, znači, ta dojka isprazni, ali ne u velikim količinama, nego prosto samo da se olakša pritisak u dojci i nakon toga može da stavi hladnu oblogu. Da bi se skupili u stvari kanali. Tako je, da ne nadolazi prevelika količina mleka, jeste. Jer to neko rutinsko praženje, znači, vodi u hiperlaktaciju, znači, povećanog stvaranja mleka. I mogućnost nastanka nekih komplikacija. Tako je. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama, nema na čemu i drugi put.